بسم الله الرحمن الرحيم akala makalapay harugaing na mabista kato yadto hambuk pardusahan. Ayaw long ta makalapay kita parugaing misang ginawabaranta bang tabiyon sa akin yadto damik yang bistahan da kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga kasaan sing kita sabab di taman jari ingin hawabaranta long tabin sanaon bihan sabab sukutun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bat bukun kita yung tagdapo sing ginawabaranta Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini to katantan bistahon kato taniw ring mga ini pardusahan mga natudi kapag tawbatan hawak turi pakita niyo babaw sing gumiin. Aman jari in hadis sa upo pagianon long niya muna riwayat din kan Abi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr ibn Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yaqwi ba'daha ba'da. Long niya in hadis ini riwayat din kan Abi Sa'id amuin ini daran tapagkarungan long niya Abi Sa'id al-Khudri insiya ingan niya Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda la darara wala dirar. La darara wala dirar. In hadis ini pagtawag nung niya hadisun hasan at iniya marayaw ini hadis ini bang biya mga ini bistahon ta na wayroon siya long ta doon haon mabista aun doon haon gaggat sin parkala sin amin hadis ini riwayat Ibnu Majah Ibn Daruqutni sanad demikian riwayat sin Imam Malik Muwatta ini mursalan dengan Amr ibn Yahya an abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tumagawa bukon siya rin kan Aba Sa'id al-Khudri. Sumagawa in hadis ini haduain labay ni abihay ni sibu aun doon haon long ta riwayat do kaing amin makatuko kanila ruah at iniya in riwayat karwa riwayat do sibu marayaw kana siya tiyawag law niya hadisun hasan. La darara wala dirar.
Uno yung pagyanon la darara. Biyata doon hay ni Imam Nawawi, yung pagyanon la darara, la yadurru ahadukum ahadan bighairi haqqin, wala long niya, di man jari kau dimihil kamudaratan hahambuk. Hati ni hambuk ding hambuk manusia harap hambuk manusia hawairong kapatut niya. Ikaw manjari dimihil mudarat. Hati niya sibu dain mudarat yaun long tatiud ibansin ini wala tiud buat malengkan bang naun in mudarat inyad to aun bistahun kato sinsara. Inyad to. Ang kanan subay hadya kita maghalli si mga uno-uno pakarajaan amin di kita makarihil mudarat haamuin ini pagkahita. Labi-labi na tuod ha mga kita amuin aon pang daig taroon na yan, sibo daing kaaunan simpang daig ta, kampung ta, atawa tay mangud ta haagama Islam, atawa bukon lang ta, ini nag-aagama, sinaagama ta, damik yan yung mga yan katatan, mataod din ang mga hadis, biyay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil aun hadis kudsi, biyay ta doon hayaon, di in taunar ka makasud palaon narka sa kaino di makawa sin tausul ka ing kapatutan niya rin doon kaniya. At ina di makawa sin Allah Ta'ala hikakadto pa amin tagdapo kaniya. Damikyan day sab di makasud in tausul ka palaon sin surga bangaon kapatut sin taunal ka doon kaniya amin di hikarihil madto pa amin taunar ka ito ing kapatutan ni. Bihan yan. So yung mga yan to katantan lando mabugat yan to, di taman jari uso-uso ng mga pakaradyaan, lang tabi ang mga inyat to wala datiuod, ba't mapuas na kita? Na inyat to di man jari, lang ta. Na lang niya, impagyanon wala dirar, la tadurru man darrak. Ayaw ka lang niya dimihil mudarat, haamin dimihil kay mo mudarat. Hati na di ka man jari mamaus. Inyat to. Hambuk yad to rin ha mga parkala, amin paghali tabihan, amin mabista, kita bang aun himinang kato mangi, manjari bawsan taray sa mangi, inya to katantan, makalamod kita sinhinang niya mangi. Sabab na mauskaw. Sabab indaakan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law niya, ini, subay uno-uno pakaradyan, hono-hono na kau nakabutang, bangkaw law niya, ini, subay kau magmabuka pa Allah Ta'ala, haun-haun nang kiabutangan mo. Ittaqullah haythuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. At niya kabuga kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana niya kabuga kau himinang dusa. Subay kau mabuga himinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala haun-hono kau nakabutang. Bang aun doon mangi kita mo mangi tabunan mo sin marayaw. Imana niya bang aun himinang kay mo mangi tabunisin marayaw. At ini ayaw ko sa rundon mamaus. Yung parkala ito. Sabab, ayaw lang taharihad to. Apabila ini, mataod doon hay makawata, pangadjian, biyasim mga laong niya, Quran mahabon rin na may takato. Idal takal muslimani bisaypayhima palqatilu wal maktul finnar. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo. Apabila in dua muslim laong ta, nag-uno sila, nagkawa sibo-sibo pakukusan pa sila nag-uno, nagini alop hiwotang tanan nagbuno, na in mapatay, iwan sin nakapatay, alam narka karwarwa. Naman jarilong si mga sahabat, ya Rasulullah, ya din kaagyan to. Puusa lang tayo, namin nakapatay yan to, alam narka siya. Sa may tayo sabing nabuno yan to, alam narka pa. Na lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in siya yan to, kaya unahan na dya. Ba't bang siya kung kaya unahan, in kanya yan, tumamuno dahil sabi siya. Sabab sibo sila nag-ato. Sibo sila nag-ato, karwa. So, isiusin makaunabihan na, at inadaw ko ning kaya unahan, bihad to. Na in sila ito karwaro, halam narka. Bihad to adto. Na amoy ni hambuk dahil mga mapatuta, halian ni mga parkala bihay ni. Ayaw lang ta parkala, biya nahan, tumaunin, biya pagbuno, misang parkala, sibi-sibi, subay kita mahali. Mataon magjato ha mga bihan niya, namin lang tawala tiud, bihan ang kana subay hadya kita makali sa mga yato katantan. Na, yato na yung kaptangan lang ta. La yadurru ahadukum ahadan bi ghairi haq. Ayaw kamo dimihil mudarat, ayaw hinambuk din kanyo dimihil mudarat, hambuk pagkahiniw, hawairong kapatut.
Bihan. Ini karuan niya, la wala dirar, la tadurru man darrak. Ayaw kau dimihil kamu daratan haamiin, nagun. Nagini, nakarihil kayo mumundarat. Ayaw manusia. Misan pa yung kaaunan niya lang taamin ini hayop, bihad to. Ba't aun dahil ha mga biyay ta biha, ang buok dahil ha mga kisah, ang buok lang niya dahil ha ini nabi. Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha Banu Israel, sa babing kamatauran si mga kanabihan dahil ha Banu Israel, panubo sin Israel. Na lang niya, doon hayaon, pag panaw madto niya pa amin lokal ini miyanaw si hambok lokal madto bihayan pagubos ito amoy in nakakadto siya papukad sanam pagkadto niya papukad sanam inhinang niya in pukad sanam ito sunog niya pagsunog piya kaun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambok malaikat bangak wala piyang lupahan sin amoy in una ito, Jibril alayhi salatu wassalam, miyaon kaniya, lang niya, may lang niya siyunog. In kuha niyaon. In amoy in sanam niyaon. Biyeta sin Allah Ta'ala, hadis kudsi, bang isablaw niya namla wahida hadya. At yung pagyanon, bang amo dyan nakakutkut, mayroong problema niya. Sa may liyapay, inway nakakutkut. Siyunog yung pukaran sin sanam. Nakita ko niya. Yato sanam yato. Nabiya din na bang tao. Amo hadjay nakakutkut yan to inamin uno. Jawabin niya to, adakala aun doon had to parkala lang ta, kini aun kamaapan sin Allah subhanahu wa ta'ala habiyat timbutang niya. Na, bihad to. Laong doon haon hi Imam Ibn Daqiq al-Aid, ingatan niyo lang ni, i'lam anna man adarra bi akhihi faqad zalama. Ingatan niyo lang niya, hisiyusyuhin na kahinang mudarat hatay manghud niya, iyan niya, naanya niya. Na pagka niya naanya, imparkala pag-anya, hiharam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haram na kula patuhan Rabbul Alamin. Sampay, biyeta doon naon ha hadis, riwayati Abu Dhar, hadis Qudsi, parman sin Allah ta'ala, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadalamu. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, roon yaipon kulong niya. Bunal to din ako, hiyaram ko in pag-anyaya, haginhawa ko, hajat ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyaram ko kako in pag-anyaya. Waja'altuhu bainakum muharraman. Sarta, yan ko, biyutang kaniyo. Hiyaram ko raisam. Haantara niyo in mag-anyaya, ianyayahi. Wala tadalamu, ayaw kamu mag-anyaya, ianyayahi. Biha, natin ya, di kita manjari amin makapaminsa na hamano siya, misang patiud ta atawa wala tatiud. Sababin niya to kaanyayahan dakula, biha. Damit yan. Nagbay tayong pamunta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Bunal tuod, indugo niyo. In alta niyo, in kamaruan niyo, haantara niyo magtay manghud Muslim kamu, hiyaram sin Allah Ta'ala. Hiyaram lang tain tungod pa pagpanaugdugo. Sin Muslim patay manghud niya Muslim. Hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon hayaon, in pagkawaan niya haalta sin tay manghud niya Muslim. Kumawa in tay manghud Muslim ha, alta sin tay manghud Muslim. Hawukon, ini lang ta amoy in salasay marayaw. At inisway paghatihan marayaw. Di man jari amin mag-usos bihat. Wa aradakum. Uno-uno na, ini kamaruan, sin hambuk Muslim, larakun mo yung kamaruan niya, hambuk parkala, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga yadto. Amo yan. Na, man jari doon ha amoin ini, tungod sin parkala amin hadis beta katot. Ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha amin piagbisarahan ta ini. Laong niya, doon hayaon, ini bahasa pag-ianon doon ha ini amin ini darar law niya la darara ini ngan law niya sinuno banga bahasa Arab in darar at ini ngan sinamuin ini uno yaon amuin pag ini mudarat indirar hinang
So doon hayon, amuin nag-akad karwarwa ini ngan sin hinang iban sin, amuin ini ngan sin amuin ini kuan yaon. Amuin longta ngianan hinang iban sin amuin parkala pag ianon sin amuin mudarat yaon bihan. Biya long nesin imian kau ha ini bahasa long ne biya dalong si al-qatlu wal qital. Ini impaganon al-qatlu ini buno, iban sin nagbuno. Bihan. Hati niya, buno, iban sin nagbuno. Na karwarwa yaon, di man dyan. Nagsibo na siya karwarwa. Piyang langan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inyaon katantan, di man dyan hinangon. Sabab inyaon, paghali sing kita rin nga amin makahilang kita mudarat. So, abis tahon kato yan to katantan, dahil ha mga ini kasaan ta, hinang, atawa uno-uno pakaradyaan, matuwihan, ini aun sa raundo na lang niya wala tiod parkala sumakawa inyaon manjariin hukuman makababa sa hati niya makakuko lang ta inamin hukuman niya habi si mga long tayo butang ta ini natutug siya sabab di pistahon sintao bang intao natutug makahinang dusa long tarang hapag pananap siliman niya biyan nakaulin pa mga ini pakukos atau mga ihutang ta mga inisinapang yaon, ubos na pasik niya, ubos ito nakakugdan pa tao, nakamatay, na lang niya ingat to, di siya mainangsyal. Di siya mapuas sa bihed to. Sabi mo na muna na ingat to, nakamula na siya. Nakamula na siya. So, dahil mahinang dito haton, magdiyat. So, aon da siya hukuman sinsara. Inukuman sara, magdiyat. Sa sumagawa, bangsa upama, hipag-uno. Ipag ini uno sinamuin ini kampung sinamin kyugdan ito madtuwihan amo yan di lang naman po aslong hati na patay siyal pasal sin uno wala tiod natutugin na kuno nabihan yan hambok parkala ito dakula habi ating kahalan naibutang taparkala siwi-siwi may nang tabi mga ini masalalong tabi simpagsika pagsika sabab mo ini hambok din ha mga hinang ini masaala si mga ini ulama impagsiga yaon makarihil mudarat sampai piangadji si mga sila amuin longta nagpangadji pasal simpag ubat dita si mga kadoktoran in mudarat sinpagsiga labi in mudarat kumugdan ha amin bukon magsisiga dahil nga tao amin magsisiga. At ini ay magsisiga, imudarat yan to harap kaniya, amurain makamudarat kaniya, inamin asurain nga amin pagsiga niya yan to. Sumakawa, inamin tao makaraig kaniya, nakalamod sa mirsina, napas gumawa dahil halom simbaran niya, mahanggot sin tao. Nabang siya takasakit. Nalamin pa sin sakit niya, o siya to pa inasuna lapay pa siya. Na malagbuin parkala. Ang kan na in mga inilong ta long huulong si mga kaibanan nawayron sa sara niya way kaya ta sabab mo na muna nawayron pa di matuhatin po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga parkala pagsiga bihan ang kan na tuwayron long takabaatan sa sumakawa ini luparagbos sin hinang yadto aon nakabaakan mo biya sin hinang amoy inji majatuha timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kan na biya na si mga ini di kita man jari himinang mudarat pakinawabaranta, iwan harugaing deng kato bihan. Amoy ito, so sumud day mga parkala ito katantan pa amoyin piagbisarhan tabihan. Paghali hasupaya longta ing kita makahinang ini mudarat ha kay manghud tabihan. Na manjari, doon hayaon. Dumog kita singkap tangan si mga ulama tabakuha jaman na to bihan. Himumungan ni ini Sheikh Ibn Uthaymin lang niya riwayat din kan ini bialikan niya ron na ini namin riwayat din kan Abi Sa'id Sa'ad ibn Sinan Al-Khudri na Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirar long niya doon hayaon in pag-ianon long niya la darara annad darar mampiyo shar'an hati niya napihad long niya ron hayani namin tungod sa parkala sinamuin pag-ianon darar in amuin dirar madarratan o madarratan ha antara sin sila duan
in hambuok aun maksud in hambuok wayron maksud. So in pagyanon wayron maksud amo na in lang niya la darar. La darar. Nahibutang mo lang niya parkala aun pang daig mo. Biha. Manjariin ikaw aun tiyanom mo bihan unon na tiyanom halomsin ini uno mo. Halomsin ad mo. Na manjariin ikaw nagbubo. So imaksud mo yato magbubo sin uno mo, sin tiyanom mo. Napagpangsot sin tubig, nakaliw man to pahansipak. Aun kiyog dan dito hansipak sin tubig. Tubig diya to rin lamama kamula. Sa sumakawa, ingan niya to dararda. Magmudara, tibutang tain, tausong naman aubihan. Na mamakay-makay na marayaw. Manjari pagpansot sin tubig na bata. Na ano ba inyo maturid to ha? Ansipak ito. Di bahaya ito magdukal? Magastol? Nakita ka yan. So, makayang ka, wala ko ito tiyood. Na yung pangasuburit, yung pagsumpit mo harap pa ini kuan yun, harap pa ami intiyanom mo yun, tiyood at wala. Nakita ka yan. Tiyood mo nagpangsut. Sa amin way naghali sinamuin parkala, makalapay pa amuin dugaing, yan to haliw. Biha, nang kanaaon long nerunhan, mataod-tod masala, ini parkala sin mga pukaha, at tungod sin mga bihay ni inyo matulabi-labi na magjatulaw niya haamuin, nagdaraig bay. Biya na sin siyab butakain na yadto, at inihali ante mga yadto katantan, in mga parkala magjato, labi-labi na amin magdaig bay, biyan, ha, kita bukon sadya indaig bay talong ta amuin, ini, tayo manghud talasya, tayo yadto katantan, bihan, ha, ibutang taon mga tayo manghud taha, ini, akamasadya kita magtayo manghud, aw ni sabdo ka ingbihan, adakala inya tukatan, may nang parkala, lumaggo, na may nang sabablong tama, aw ning pagambulda, in asal-asal, dia akan kato sin Islam in pagtulong tabang, haantara sin magpangdaig, may nang sabab inya tukatan, ikapagbulak bihan. Maigin, pangandol, sinambok, pambok, pasal sin parkala, sibi-sibi, in pangatod niya, sumagawa, malaggo-inggo-go niya. Amo ito. Na yan din ha mga ini hatihon na to marayaw ini katan biyan sinagi kabalikan ko in paghali din ha mga parkala mudarat ini lando tud kahunahan sing kita ayaw ta manjari bistahon sibi-sibi sabab ini katantan bistahon kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala rang kita nakahinang mudarat labi-labi na tuod bang inyaon parkala long ta amoy in nahinang sabab sin ini hikapagdugal sin hambuk pahambuk bihan haantara sin hambuk iban sin hambuk manusia na inyad to longta dahil ha mga parkala ini hatihon na to marayaw in mga aturan sara ini katatan biyutang kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amanat ini sin Tuhan Rabbul Alamin di kato hantara sig kita hanganing kita muslim bihan sampai biyay kato sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya addil amanata ila man itamanat wala takhun man khanat tukbalan in amoy in amanat doon ha amin mapatut tukbalan hati amin tagda po sinuno yaon iban ayaw ko manghayanat ha mga taon ang hayanat kay mo at inili ka pasinguron kanila maghayanat sinamin uno yaon hamok yan to rin mga parkala, makamudarat na isab, yung mga panghayanat yaw. Sabab inhayanat, hamok parkala ini mabugat yan, hangan sinini kita ngayanan Muslim, sabab yung mga yan bukod sipat sin pagyanon bariman. Sipat sin mga munapik, yung mga yan to katantan. Hati pagyanon munapik ini, manjari mahinang in munapik Muslim. Manjari siya mahinang munapik in Muslim. Bang in Muslim di mag-ayad sinuno niya. Simpag ka-Islam niya. Di magayad. Amo hindi siya magayad, amuin ini makahinang siya dusa doon sa pagyanon mu'min sa rayaw-rayaw, amo na ini mu'min nagaayad siya mabuka makahinang dusa. Na mga umutin tiyatali niya asali namin di siya makahinang dusa, tanto di siya makahinang siya namin mga nasabutin ni kata. Bihad to sa to. Sabab long niya, biyutang doon hay nilang niya masaala, ini parkala lang niya paghayanat amuin
biya lang ni sin sa panton in mamaus kaw hataon na kahinangkay mo biya si butang ta in siya nang hayata ubusin ni ko sa simingod kaniya bukon bihadto long niya in amin pagyanon long niya matag siya kain amin manghayanat amuin mangawa siya sin amin bukon kaniya mangawa siya sin bukon kaniya hati niya makalapay na siya sin hinang mabukon niya mapatot amin bukon na halaw man long ta hinang niya bang siya halaw sin uno niya halaw sin lokal niya amo hindi siya makalapay isa-isa niya biya sinamin sabot sin hadis yaon so long ngayon hayanat bang impagyanon hayanat bangkaw nakakawa sin bukon kay mo hayanat siya nabukon sa jahabihad to in hayanat pagyanon bang siya nakakawa labi rin sin suko niya nakita ko yan so pa magkapangandulan siya aun suko niya roon aun tagda puro unahon do kaing manjari piyalabi niya ang kiyawa ni hayanat siya biyan amo yadto in hambok dito amo in kimawa kaw sin uno mo simbukod kay mo na minsan kima kaw in kay mo bang mo piyalabi sadya in kiyawa mo hayanat na yadto at ini aun suko mo roon kung biya sinambok kimawa kaw simbukon kay mo indon haon kimawa kaw sa babaon kay mo sa sumakawa piyalabi mo sadya bihan napiangandol kay mo doon hayaon sin Allah subhanahu wa ta'ala at tinamataw din tagda po maana ne subay mo hirihil pakatan bang sibo-sibo kamo hutang tawi pag-usaha yaon sibo-sibo kamo naglugto na subay yadto bahagi unyo kataan sibo-sibo imbahagi bihan sabab sibo kamo naglugto kataan bukon sukat na kaw nakura bihan ikaw ni mamahagi singkatan pero sinambuk story aon di matuwihan si mga kamaasan nito namingit karwa-rwa bihan na pag-uus ng kakamanista nalong niya kay mag-uno na kita magbahagi na kita nalong niya oo bahagi na kita na naglingkod na sila karwa-rwa bangka biha nalong niya kay pula po kay mo pula po kako ini buong kay mo buong kako ngan nga naninista katantan sa inhilarok niya madto pa uno pa ini tungod sinamin bakay na yan to amin manahot kaniyan dakula katan kita kaw yan kaniyan dakula katan naus man dito nagbahagi nalong niya akay na pi na kaw sing kabayan mo amunay ning kako pi na kalong niya sin ini kabayan mo amunay nilong ning kako nakati kuno yan uno yan to kaway hayanat dakula inya to di matubon na to. Nawala sila nagamo. Bihan. Sabab kita isab sinang katao sibo yung pagluog nila karwaro. Tinglaran ka sila karwaro dito itong law dito nagkaista. Pag-uus pagdatong nila pahigan bihan to hinang kanya sin iban. Nabihan yan hambuk ito rin mga di man jari hinangon sabab mudarat dakula yan to. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala yung mga ini mapatot na to paghalian mga katawtay manghuran na miabot na sabin wakto na to na insyaallah subhanahu wa ta'ala harukaing wakto na lumag na isab kita ni mo dukaing insyaallah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi bang bukon biya sin na wakto ini insyaallah bang bukon sabto ahad insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan papagbarakaton kato tanisyon Allah ta'ala wakto ini iwan mga yadto katan hamuk kalo-kalo mahinang sabab ikapag-ayad na to sing ginawabaran na to insyaallah subhanahu wa ta'ala mauli mangumbaid kami alapal assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh